Sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam mendara mu'jizat Memacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa. Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya lahir dan nandonya Ahwaten ja'amu intiba dengan agen saritro di bawah Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya lahir dan nandonya Ahwaten ja'amu intiba dengan agen saritro di bawah Dumlala dengan nasi dok mandum nyat binatang tidak pegawai Dumlala dengan nasi dok mandum nyat binatang tidak pegawai Allah sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam mendara mu'jizat Macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa. Di Nabi Dawud cukup lima lembodo Benalalu pisuci lima bandilagah di biola Di Nabi Dawud cukup lima lembodo wate gemesuara Buci benalalu pisuci lima bandilagah di biola Yang tengah ada cilil lebih hajade lesiat dan laju Yang tengah ada cilil lebih hajade lesiat dan laju Allah sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam mendara mu'jizat Macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa. Dengan anak terbawa Allah napa tentengan iraya tegang Allah sikati